E kuble ye pi ki pralok ki wasnyaw suku ya ap ye ki kubor wasnyaw ma ha uni u channel. The negas ngi ki kubor wasnyaw ma wa kwa open snyaw chapi wa chitom jor kamanbe hadin wa e maling that ki doctor hapok po yongka hey por wasumar ki yaka. Te chwa wos dangi chiki kubor snyaw bha ye subscribe your new channel we ngat how to bell we em hey tu knang wa yo pten cho cho piu yo yiki kubor te tons dangi chiki kubor ki doctors ka government medical college the le bakla ki hadin wa da e maling ki ya ithat hapok po kawi kaman be wa pun khon hey por wasumar ki yaka da ka jaj sumar wa ongki ka kesarin operation ha utu ubnai wanangkong yong uni usnem arhaja arpawi kani kamanbe kawada libu ki cha ka trauma center of King George Medical College da chitom jor ko we da em ko hema we le da ongki wa em ko hapo ka ventilator hajrong kani ka jingjia u principal ka medical college dachna u le ngut ki inquiry team namo kinong tho jingtip ki wada pha e report pansmat u kat waye wala ki kat kam ki ujor namo ki complain wada e da u manoj u kurim yong kate ka kanthai pun khon u wasa wachong harama purnot ka wahap hapo ka tilhar police station da ong u wa ka kurim yong o ka watip pertuit kam kanilam ka wali house name irta dakha ko da ikon kanthai ha katu kan rutarik yong ubnai wanongkong yong uni usnem arhaja arpawi heiwa da e maling ki doctor ya ithat hapok po yongka hei por wasumar ki yaka da ong da u college principal u Rajesh Kumar nin kasngi Wednesday da ong ule wa mar sin yo o ya ki complain da pantip u cha ki inquiry committee namo ki nong tho jingtip wakan thup ya ka Dr. Archana Dr. Vibhor Kumar wa ka nurse superintendent ka Sandesh Kumar da ong u wa daupan chitom ki ya ki te ki wa emkti ha ite ikam hajrong kini ki report wadayo u kurim yong kani ka kanthai da khana u cha ki reporter wa hadin wa da dep kha ko ya ite ikhonbo da ot kujut khpo ko man ki por katwa mem ujem ko de wachim dawai na ki private doctor kamte dalibo uyaka cha ka private medical college wa em hasha Jahanpur Uttar Pradesh heiwa dale ki ya ka CT scan we da chem ki wa em that wa e maling ki doctor hapo ikpo yongka we da sumar biangki yaka yochim ya kate kathat napo ikpo yongka hadin nei tewon dalibu ki yaka cha ka Lucknow trauma center katwam pu em ujem koka daong u upa yong kani ka kanthai uwatip pertuit kam u Radhe Shyam daong u ha ka phone wada chitom bhako kamwaman katte wedang bo baiki yaka ha ka ventilator I kam kibru em kami ya ki doctor wo paj wo yo wo sumar sukher ya I mandak kjut da chitom I ki doctor man ki kam ki blai wa panchaj pankhya ya I tangwa manda man careless ki bo ko ye jing im yong I ki bru heima kam ka nuksa kani kaman be chania tali ko ha kite ki doctor wa em ha kate ka hospital ha o sakhiat mgi iulen dapat dayo da sumar sukher ki yaka tangwa nei bakla iwakhian iyong ki bo ko heima ye jing im yong kani kaman be tene gasngi do kini don hi kwa open snyaw chapi e khuble ye phi waro snyaw bha hamda mu ye subscribe your new channel khnangwa yo pten cho cho phi yo yiki khubor khuble chibon sngi wasuk okmen ni phi waro